Ya habla el focal person del Z3R y Secretariat del Local Interagency Committee o LIAC, Dr. Elmir Apolinario, kay kapas ele para planta el propio caso kontra con el mga kontratista que taagara mga proyekto bajo el Z3R. Especialmente akal mga kontratista que falya kompleta con el proyekto na justo tiempo como cosa taabla na kontrata o aquel mga kontratista que falso o substandard el mga proyekto. In fact, they called me up the other week because when they found out kaya pass a resolution to exact administrative sanctions or sanctions ng mga nilang mga kontrata kung mga contractor hindi tayo implementan mo namin mga proyekto pati ang delay and duly delay. Según con el Apolinario, personalmente ella lleva con este asunto na mga concerne kontratista. I already talked with the contractor concerned and I told her that we exact compliance nila contract obligation con el gobyerno. Si Apolinario ya habla, un ejemplo amo el proyecto del permanent shelters para del mga IDPs na Valle Vista allí na Kasanyangan. Target del NHA para construir más de 3,000 mga houses on stilts na Valle Vista, Phase 1, Phase 2, Phase 3 y Phase 4. Total de más de 800 houses on stilts esperanzao construir el NHA na Phase 3 solamente. Pero conforme está, total pa lang de 50 mga casa el totalmente ya acaba construir. Los demás hindi pa kompleto. Mientras na Phase 4, no hay pa ni uno puede empezar a hacer. Implementation del mga permanent shelter structures no amo sa problema katablahan kita na Valle Vista Phase 3 and 4. Total de más de 6,000 unit mga permanent shelters para del IDPs, el esperanzao construir el NHA na diferentes mga barrio que ya afecta durante el Zamboanga Siege. Pero hasta este mga tiempo, no hay pa alcanza na 50% el completion del proyecto. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.